sari kaham jotono nongno tini hani hai tewe sani channel lamsogo tini ang nongni beskango songi phunungnai katla a oro katla nahaka 800 gram hingke oro bono songnani bagui haga pejo oro pejo kaini haga hingke obo haga jira gura pejo huli haga oro thaisa hingke ongka horwa omka hasing bai risum hingke ikobo hingke moso hingke ongka moso gethang kaini thampeko gini haga hingke ongka donya gura kabutong ka gai ko tabo ano seri na habai kya naga tabo pezori sinai enggak pezo bisa baca mani pore ke tai baki mosla no sinai pezo baca nani 5 menit baca lagi nang tabo pezo baca mani pore anggoro tabo tunai pe ko goro bin mosla bujak pejo hingga tabo ka hacing baidi sumbuja hingga tabo ka mosla angko to nyagura tabo ka jira gura ini tabo sombruna 1 চামচ মশলা বাজা মানে পরে হিংকা আং বতি দিছিনাই কাইলো জিরা বকিসারি রুনাই কয়েকটা বেশি রুন নাংলা কবা যাবাই বাক্সা তাবো বতি রেখাই মশলা বাজা বাই মানে পরে gawan pore ko horwa luiton mani komori sinai tabo tabo ko mo so ketang pheko ki tomjak kain kai thamam no granai rumani pore tai sabuti kutuk khe akhi sonsinai tabo ko akhi sonsinai hingga tabo khor komkhe kisa ke khor komkhe tonoi tai 10 menit moton songranai hingga tabo khai ko tiri rabsa kholboi tonman pore 10 menit ni pore hingga takha kari mangkha hingga mete chegan baikha hingga bahing je baikha no katla songmani recipe jodi jajagi tongbaikha hingke like share tei subscribe khlaibai jadi hambai।